Narod, ja sam sjedio, ali čujem da je skretnica elektronski prebačena iz onog pravca prema željezničkoj, trebalo se mimo ići. To je sve što ja znam. Kao što vidite, desio se udes za koje uzrok još ne znamo, uzrok će se ispitati. Bićete obaviješteni na vrijeme. Što se tiče stanja putnika i vozača koji su u tramvaju, trenutno nemamo nekih informacija o kakvom su stanju prema težini udesa koji se desio. Možemo samo pretpostaviti da vozači su trebali biti najviše ugroženi. Nadamo se da nisu, ali nekih detaljnih informacija nemamo. Ovo su snimci koje smo napravili neposredno nakon nezgode koja se desila nešto prije 14 sati na raskrsnici kod tehničke škole. Kolega Namik Vatrenjak bio je na radnom zadatku i zabilježio ove kadrove. Ostaće sa nama u studiju da komentira, a mi već imamo... Naravno, Meliha Sabdić iz informativne službe Grasa. Gospođo